Hayike kumnanzi kakhulu ulalela umsakazo Lubombo Community Radio sikanekise khona la embolonjeni khona la sibambe khona namhla lapho khona sithi Sigiya Ngengoma Music Festival sikanekise la kumnanzi kakhulu kanti ke na sesinaleni artist studio la lephuma khona lapha eDule stage utati isho nje umhlabeleli ukuthi ngibani namhla lesisinayi la studio sikuvusele emhlabeleli sikuvusele mhlabeleli saduma kahle ma sase saduma ngengoma enkulu ubuselayo imvunyana isilwane esihlethana esingatholakala maloli ukuthi mawusibona amake sibaye kushiya kwaso nisengane sengumuntu abavela 10 ngifusela uwandile wamthenkulu sibe ngodomengele emvunyana emkhulu ngamaskandi mfana mdala uyavakala lo mculo wakho la ukhuluma indzaba akuna ingoma nje nayilesi tsandzaka kuyidlala nyalo la uthena uyikompoza lengoma lena yini mhlawumbe lebeyisengqondweni yakho esengqondweni nami ukuthi amaqiko kunalaka bathi ukugqa kwensizwa so mangithi ngidume kahle kusezi insizwa mhlambe ngike ngagqoka nayo ngidume ngenhlonipho ngidume nje ngezinto ezinhle endaweni yangakithi bayazi umfana ohloniphayo umfana ophethe nje kahle so ngabhala lapho ngibhesela abantu ukuthi cha nginsizwa iphethe kahle and futhi angidingi into ezofika ingqolisa hayi hlobile le nto ngihlobile nje hayi mfana mdala kumnanzi kakhulu ngiyathemba uyadvela nawe emlaleli ngumuntu omusha lona lengikhuluma naye lengihleti la andike isifundiso uyafundzisa ngoba nawe ilalela lenkulumo yakhe iyamfundzisa nje umuntu futhi ke iyamakha yakha lijaha lelisha yakha intombi lensha mfana mdala nawo ngokucabanga kwakho njengoba senihambe naze nafika lapho khona seniphume nalo yesingaphi le album yakho le ngathi ngaqala kanjena umculo ngiqale 2018 so ngakhipha emasingili lahlukahlukene kuthi ngomnyaka 2021 ngakhipha ialbum ebeyisho ethi owami lena ke ingoma esiqala isithome kamanzi EP ya 2022 lebeyithi phakade lami yebo EP yona nje itrack 5 iphakade lami yes lengoma ithi isithome kamnandi nawo ngokubuka kwakho nje nyalo njengoba uhambe wafika lapha ngabe likusasa lali project yakho ngabe ulibona linjani ngikubuka kwami ngibona liqhakazile cause nginsizwe imiselayo but nje ngabona ukuthi kusasa liyaqhakaza ngayo music and ngizazoyakhashana ngiqini lapha ifiso dami dinenge kakhulu ngifisa ukufika nasemazweni angephandle ngiphakamise live lakithi ekhaya eSwatini kuze nalo lazi ukuthi cha eSwatini kunamaskandi shela kuba makholana abantu ukuthi cha kunamaskandi ngqo eSwatini akudlalwa nakhona nguva kahle mfana omdala hitha abantu uqhamukishiselweni kethu ngiqhamukishiselweni bathandi bomkhulu nabalele emakhaya lapha ko chief wami ubaba uNdabankulu esikoti apha ngiphethwe bengoni bompembe bondlebe zimqhiwane endlebe zimqhiwane omazala mkhosi abazala usomhlolo phethwe ibona nguva kahle mfana omdala so shanje lamafishane la sophuma ubonga thanza uPaul uthini kakhulu kathi nangu umsakazo wemango waselibonjeni ngivile nangale shiselweni kokuthi ikhona yitha abantu itaba lapha esihluthe njengoba nayo imisakazo seyasonzela ngasemakhaya bonga Paul uthini njenge artist mina nje okwami ukubonga kakhulu ngoba emakhaya sihlezi nengane esinemakhono but engakhona ukwaveza so umsakazo masoduzane bazokhona ukufika emsakazweni bayiveze nabo ukubonga nje kakhulu ukuthi nema artist amancane umsakazo ifika usibokulukhulu ukuthi ungasuka eshiselweni lekithi uyisembabani but nje usaba lo ukuthi okhana bakubizile khona ukulula izinyawo ufike khona esikhothe nasebonjeni uye la khona umsakazo okhona khona ukubonga nje kakhulu nokuqizelela kubahlabeleli abancane ukuthi into abayikhuthalele ikhono lakho ungayi ngebantu ukuthi bathini lekhuthalele khona lakho kuse kusasa lizokhona kukisa empilo noma kuthiwe namuhla alikhokheli bathi kusasa liyokukhokhela lisokumele phezulu khona lakho hayi nguva kahle isibonge kakhulu umlaleli besinaye umfana wase